Nigirira bwaka wina Jumaine Mbianku wate wene kinenteto tia weru thamwaja mbitawa mutambe yedwanda tukiambriane ati muchiumo kumantere tia thiroye ne yembe central liutina kithikiro na kimako nyumo ya mwana wowo kurubwate ati kura na tekamenyeke na arari mwankathai kuringana na ntubo muchini ati Titus Benson Muroki urane blogger na kinya ethiritari mubundi wa stima aririkana kwa irwana etite kwa ngwe stima arintereche mawa na kuma unendera kwa rinwere muthia arintereche nkubumbere ya wethimo yora kiwa etite Nairobi nene bakoromba uchunkuni kubuitho kenda kumenyeka nara mwana wo arika iteneka. Dennis Mugendi aina ribotie. Kawiro gicikone kya ubunge kia Igembe Central akari batigito na ugwa bubwinge nyuma ya muthaka wao akomenyekana ta Titus Benson Muroki kugwato tae tayo mateka ni antu batikomenyekana ndire arari mushino mao gicikone kya ubunge kia Igembe South. Titus Benson Muroki araijikene na kuthombia thirikari mutandaone na ntumiri cia kuga one time uririkana antu baramuringire thimu na kumura kuri na kibaruga gya stima bakwenda ikumwa na gukinya mushino mawa nireo aratintikirirwe ngari-ini na thimu ya muthia antu banja kwandia na wembere ya yora badiuga arabere ya njireni ya nkobo aikitu mwena jo Nairobi. Ndaka yetu iraitwa Titus my cousin nombete kuatirwa mawa ni antu batikumenyeka na mona arari okari mumero na mwankathai itwendere na mbere ko communicate na Titus lastly atwira enkubu na kuma uthi mweke yorua na kuite atumiro mbia atumiro ngirithate na kuma utebonge turawata twareri kuria kinya githa kwino arambu kwa ibabo bamu amdaftire kwa tuko teno ambuki ini police station tutamona tendete mapu turianaira no ntorene katwe nororo sana tukibazo tunyelegete sana tukibazo mono wako wato na wete wanwe na tuteko manyiba wata nwe no te point yake twete ndo kwera to mamono wa wato wodo nororo bonene sana akajiba kawero nonto mono inya twana tola twakena tuikana kanini sana ninte tunandire tete mwangi kire mwingi na kariba gwitia thirikari iberi na Muroki ari ne mitandaone na retaro mtu very active mitandaone na rimone daro ekasifu thirikari ringi agetha tu mikasifu na kuringana na katiba yetu article 33 ne yanete freedom of expression and speech ko muntu enake kusieleza kou mantu yau tutikumiakithira ni miantu arandikite mitandaone mantu yakiusiana na mantu ya mheshimiwa Mutunga araritie kana ni bimbi bitomete muntu ethira awati mwankathai. Dennis Mugendi, Weru TV, Igembe, County ya Meru. Murugamiri arutingo obisine bwangavana Meru Dr. Julius Bije wetene barikiti mitaratara ya kwa irithara wangiro kode mwanki ndene ya county akera Bije wete county ya Meru na ngari kumiche kode mwanki ndembere bakuma obisine bedire ngari shile aki ikiritangu ya kiwa nende ngari ngithatu iri ngaranchi na bere chumbi thatu bidiri kethire dio choko kendo tethe ringi ira chithirite irio kwa irithia utungata hapo kode mwanki county ne ya Meru. Itukwenda Meru bamenye ati county ya Meru mashini shenda cia mwanki iri kamataga ruji rokoria na iri kamataga litinguge betu kenda bomba gwitana la kwina thine mwanki cio thiringa rine 10 lakini ona ire 10 ni jira yakicithite kiritanguge tonto bo inyanya chile de sima garage imwe cietre 2023 inge 2018 kuingenya chino kumaregita local authorities imochi ya kukangire maguru na itene nyam engines na tontobo governor on very clearly that no more kama machines chimbe kudiri kidonde kwa kenda chimba kusagwa ntupa Meru tontobo kwenda kuga clearly that machine that ikethe ile operational in 3 weeks time kenda tolingana nere ngimwe chimba kwa inya mbere end of next month ira tumbete kumba kuthoni kumana ara garage siria mbere antu betu no fire station ibo bwaga sana ntu bendete na ndongi bari bongere ati ngavana ali deputy governor na robete machines chekolie monkey kuma Britain machine idhano amona ambulance lakini maajabu ikwethira itetekereru kutonya Meru County
na wast still watuika county kurega kurira shipping cost. So both the fire machine na ambulance chietre county na ingi is only one ambulance yombere kuja Meru University. So still kuna intention ya kuenda kuromba ingi kenda kutuka every municipality reka created in Meru County ikomba kudaina fire machines na all our hospitals chian level 4 level 5 na of course level 6 the Meru Teaching and Referral Hospital kenda chiende chumba kuda sina operational ambulances, she always at standby in case of any emergencies. Kambuni hiyo kinyaniria Safaricom ndithirite kiritania kenda utira wo murimi no kwithirwo kiwata kithomo kekenende kiri mantu ingi urimi kenda kwithira nendi ukerithia makitha yaku na kinya kuona mbeca ukilukira urimi. Adikibeto banteto muthuri Muriuki ni bethirite nendi bakiamba kambi mutio mutindo kendo kuonia nibe biongwa Safaricom ikubangirite wo murimi na turengenda kuibwa biongwa bikwithira bakiritana arimi tere cio mutindo. Muthuri Muriuki ugiakuthira numbibwa kanya ndigaku. Ni bwega sana hedwa ndingo kuwata na njira njega na turiaga ndene ya mutindo jakangangi mukanga bimwe area Safaricom kana kampuni ya Safaricom itakwithorwa ekiamba akambi na tikengi ndikenda gutrima na arimi na models jao kana mbango jao kwito Sapphire Connect. Sapphire baruka hapa kwenda kukwate monki mono kiri arimi na kwibaba kibaitana njira ya gutumira mitandao ekina ndikenda gutigira arimi baba bakwithwa bakimenya na nikenda kwithwa kurikithia mandu jankuru kinkomba ngita umwe wa baraba kudhabagita na andu baba Safaricom. Maybe tuanze na jina yako na utuambie asa kwa nini umefika hapa katika mji wa Meru? Okay. Kwa majina naitwa Peter Kuria. Hii wiki tuko Meru na Mountain Region tukisherehekea na wateja wetu na festival tunaitwa M-Pesa Sokoni. M-Pesa Sokoni is in celebration of 18 years of M-Pesa. In March this year M-Pesa turned 18. So tulisema there's no better way than to celebrate tukisherehekea na our merchants, agents, customers to unpack all the benefits that and the transformation that M-Pesa brings. So umeona umeita Sapphire. Maana hiyo fire nini hiyo fire umeweka kwa nini? Oh, Safaricom Sapphire Connect. So tunaitwa Sapphire ni juu ya unajua Sapphire ni a precious stone. Yani mawe ambayo iko na uthamani. So tukisema Sapphire Connect, one ni juu ya we value our customers, we find that they are precious. Lakini hiyo moto ulikuwa umeniuliza juu ya hiyo fire ni juu kuna hiyo spirit ya entrepreneurship ya Wakenya, the spirit that drives this country, this economy. Tunasema hiyo fire yani that lights up people's ambitions and dreams ndio tunataka hapa kuignite. So hiyo Sapphire ni kusema tu we are bringing our Sapphire Connect, we are bringing our customers together to connect to knowledge, inspiration and network with each other so that hiyo moto tunaweza endeleza. Yeah. Sana naona mmekuja na maneno ya ukulima. Meru inajulikana sana maneno ya ukulima. Hasa kwa nini mmeangazia Meru na ukulima na mnataka nini igeuke kwa hiyo ukulima? Okay, hii ni swali nzuri. Tume recognize that ukulima ni one of the biggest economic practices in this region na ni very dear kwa watu wa Meru. So tumesema leo tunataka kuongea si juu ya ukulima tu but agripreneurship. Yani ukiwa kwa the practice wa ukulima unaweza grow hiyo biashara aje. Yeah, through financial wellness, creativity, using digital tools such as DigiFarm, etc. Alafu from a personal practice point of view, how are you also managing your cash flows, your inventories, and what tools do we have that M-Pesa offers that allows our customers kujiendeleza vizuri. So tumeongea juu ya ukulima na tumekuwa na a very inspiring story. Kuna mtu mmoja anaitwa Ian Mureithi, mfugaji wa ng'ombe wa maziwa, ametuambia a very inspiring story na ni customers kama Ian ndio tunataka kuongea nao. We already know anafanya hiyo farming, but tunasema tukiongeza yani higher information, higher knowledge tunaweza waendeleza aje zaidi. Labda kuna mkulima hataweza kufika hapa. Je, anawezaje fanya ndiye aingie katika mpango wenu? Well, na vile nimesema tunaenda around the whole mountain region. Tulianza jana Thika na caravan yetu. Leo iko Nyeri. Ilikuwa Othaya jana, leo iko Nyeri, itakuwa Meru Thursday. So kwa
watu wote ambao wanaona hii broadcast waangalie Thursday. Hiyo caravan itakuwa na mazuri sana. Tutakuwa tukisherekea 18 years of M-Pesa. Tunasema M-Pesa iko sokoni, so wanaweza fuata. Juu ya hayo, hii Sapphire Connect, Safaricom Sapphire Connect, tutakuwa tukiongea zaidi ya juu ya hizi forums, tutakuwa tukiongea on radio, kwa social media. So wangoje, tunakuja, either tutawapata kwa ground ama watatuona tu kwa mtandao. Asante. Na maybe Edward ambo mbekwethoro ankiaria na umwe wa murimi nikenda atwaro kono roe na imbio yongwe kwethwo ekiariro thiria tukua ke Sapphire Connect abare ku onbetagwo Ian Mutegi Mureithi. Ian umite ku? Ian umite kantu gutwa Katharaka iwe Chogoria Maratharaka Nithi County. Asante. Aja tuli mwego mendeke Weru TV na kintu kira tu murimi akwenda kumenya imbio yongwe gukuchiritie utonya ki Safaricom manto jegie digital payment. Okay, uni ndi murimi wa ng'ombe cia iria na besides that niyo ni mbithagwa ndi chairman wa iria kuria twina cooperative yetu etagwo Kithare Farmers Cooperative na Kithare ni tuguragira arimi iria na ndi twatirimanire na antu ba Safaricom ni tu embrace mtandao uria batuleterete wa kugura iria no gututethia kuiga record wega muno. Safaricom ni bejite na platform ya kugura iria gwetwa DigiFarm na mtandao wa DigiFarm ni ukumba kugura na iria kuma ki murimi no rukiri na thathita wa gura iria murimi akona message on the spot no kamba gukurira murimi receipt ya digital. Maybe kena murimi omba kwethoro akimenya ni mutandao jwa DigiFarm jukugurira murimi iria kana mutandao jwa DigiFarm ki murimi jumutetheria ate? Okay, mutandao jwa DigiFarm juli install one cooperative nikenda umbithia cooperative kugurira murimi iria na njira ya kisasa. Mutandao jojo ni ju cooperative gutumira igi collect iria ki arimi tuga collect iria na thimu na tuga connect iria na thimu tukamba kugwata data eu murimi akagwata message iria riria endia ki cooperative yae na yo cooperative ikagwata message ya kile murimi uendia na yo ni gututethia muno ta cooperative kumanage iria tontu ni tukumba kuona kile tukugura real time na ni twatiga kwetho twina hasara ya guteria. Kando na ugu mutandao ni gututethia kumanage store yetu je irio ta cooperative tontu tutunenkagira arimi irio na credit irandu na murimi tukimunenkerera andu ni wejire na message iria ya DigiFarm nikenda tuone iria ria kwendia tukina multiply na value area tukina menya irio iria tumba gukobithia murimi no ntu ni gututethia muno kunyia irandu ki cooperative na cooperative ikethwa ikirungama. Maybe on top of butumete bongereria kire cooperative yenu muno tongereteria muno cooperative ni yetu tontu bwa ku embrace technology na twage na arimi bangi bagitwika interested na dairy farming tontu thaino arimi ni bakumenya iria riao li secure ni bakumba na baba kwenda kurethia ng'ombe be Nairobi mtu alegurerwa iria akona message ya Nairobi muthakwa wirenja riu ni tumite arimi bayungana atwi no natwi iria letu atejaga kumania na kamati beria pengine kwitho bagituraga iria likendua riu ni litigite kura tontu na mukama tweria wengwa ni akomba kumenya ndaka materia kilo jiga nona riu ni onkiogolo ni onkinyirie mathabu mairia riria ngorire rionde. Thank you sana. Na maybe gentokera omba kuira maybe society ingi tieria kana arimi bangi bara batatonya kiri utethio bubu omba kuberana. Okay, bombo mbakolomba tongoria wenzangu ba society jeria ninko balomba na getio kinene bomba ku embrace technology tontu obo gokia manto jetete na mbere kutima ntoma gucoka nyuma riu ndi balombe ni wega beunge na DigiFarm nabo na ba okege Safaricom na very many other products inya imwe njero ndathoma na aru antaru egwo bwacio na jumba gutethia arimi muno especially knowledge ya AI te kubandithia kwa ng'ombe botugaga artificial insemination kwina new concept ya AI ile ni ya information ya kisasa kugwata mauntu na artificial intelligence riu AI tere akiarimi tuje artificial insemination riu kwina artificial intelligence ile gututetheria rimwe na kumenya mirimi ya ng'ombe na kando na arimi ba ng'ombe yake ona migunda nini okuringa mbisa etho sukuma je na murimo ukaringa mbisa AI gakwira problem ila winayo na gakwira inyale omba kuruta ndawe eu ugatirita ng'ombe kana na mugundani ukawira
sukuma ciaku ugategera spinach ciaku na cabbage ciaku leo tutomba gutoloka ge technology na obo tukaomba ku embrace technology mapema ne bona tutatongole tukaomba gutongoria ntu betu wega kuna ndio toka mara gwita kutumiria kumenjaga ujumbe wakwa ni umwagenda soka mara Anthony ba embrace technology nikenda tutongoria ntu ba mara tubaikia ntu wega. Thank you sana Nchamba. Asante sana. Edward Jau ni jamwe jala tukumba kuthwa tukiuthurania aja no kuigwa kiri murungamiri ombango juju wa Safaricom aja na kinya murimi wengo akiuga uguni bura bakumania na mantu jake DigiFarm na mantu jaja Safaricom ka Sapphire Connect kuma kiunia aja nguchoke kirigwe Edward wetana mbere na ntoto ube muthuri murugi katwone kanya kambere gakunoka inchokerete na nteto ingi Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara kuu ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kutoka mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano. Vyumba vya mikutano vya kisasa vilivyo na projector na vyenye mtandao wa haraka, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, flying bridge, camping, bonfire na mahali pa watoto pa kuchezea. Kisimani Organic Farm ambapo utafundishwa kuhusu ukulima wa kisasa na salama wa mimea na mifugo, nyuki, samaki na ndege wa aina mbalimbali. Vyumba vya kulala vya kisasa na vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au makongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Moxi Aluminium nio nduka enjero bria hadu ya Meru iria gukwa into bionthe byo kuthongomia nje kuna kinyobici yakuna maguri ja mega. Turi na into mwanya mwanya bithongi ja aluko board sheets, polycarbonate sheets, car shade net, stainless steel wax, perspex glass, aluminium wax, bathroom cubicle, frameless glass door, glass balconies, glass wax, insulation sheets, locks union kanayel, acoustic ceiling na skylight kana pagola. Turi mita inka ya kiruterero muthomurango nejo gutonyera Greenwood City Mall Meru. Iturugura ntuko chionde kuma Jumatatu mwanka njuma kwambira thejiri charukire mwanka thaa 11 ciogoro yontu bwante tonkuruki yongira nduka yetu kana turingire thimu kurukira 0706 446 198 Bwinthe ipo gwatiogeni. Keke kabeja na kamutu wake kenda nje kwitherema nekara nice siri ni mutujo nice extra premium mutindi nyangia na kamusere inyaju twena jua mbishori kuma nice rice millers mwea moguri wakinya ndukene etie motujwa nice extra premium nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ina mushamujo muthongi na nikwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ni imboro na imure mutheri motu tujonge ni nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Nice na nice extra premium.
doesn't want to be around Jackie Matibia. I'm priceless, trust me. I don't have to tell you, like, you have to treat me like a boss for you to do it. It's the way that I act. I am a deep, hopeless romantic. How is it being a mom of 3? I want to know. You're 23. Being older doesn't make you wiser. Thirikari nene ni rombetwo kurega kurongweti nirekeretie mbete cionthe cia maskuru kuringana na mwandiki wa rwangiro kithomo kiri kanisa cia Methodist nethirite itariria mbeci itikinyite ndene maskuru na antu baraba ukilukira thine nene na rimo barungamirite maskuru no to skuru itikumba wita na mbere kwithira itikuona mbeca cia kurungamira ndwangi mwanya cia kithomo kiri maskuru mwanya ya thirikari. Aciari nkuburomba yetwenere anjisu tusapotiana betu kuthoma tusapotiana betu kuchiethia self reliance uketho tiomba wiki secondary school chiomie wiki vocational training ukareka mwana aurira nja atireta skuru. Mamwe mataro oma amwandiki gwa kamiti ya mantume ya kithomo kanisani cha MCK akiuga arimo banene bachukuru cha secondary babateri kwithira bakithuranira thaino nonto bakwamukira arito abangirendi ya 10 mwanka tuthiete. Next year we are hoping that the grade 10s will be joining high school. If you don't market your school well, if you don't become innovative enough, get even an engine from town or from a friend, even our own engine, bring it to your school. Let the villagers know that your school will be doing what? Engineering. Be innovative to ensure that we don't have gaps where we have less than 100 students in our whole school. Because if we are not very innovative, those who are innovative will take more students in their schools. Nkuruki yogo nagwetete kinyamara agia ambecha gutumwa kiri machukuru kuma kiri thirikari akiuga mwanka athaino chukuru iria kube kuingwa mbecha itikuikorekerwo ikinyira machukuru cionthe. About capitation, I wanted to give you analysis of last year. For example, in secondary schools, we expect the government to give us a capitation of 22,244. The financial year that ended in June, the schools had only received 14,887. Where is the rest of the money? I heard the cabinet secretary when he was in Senate saying that they have completed funding for this year. But as NCCK, as KCCB, we are in talks with the ministry and the government to beseech them and even to force them to bring all the monies to our schools. Ogwende akionanagiria akinyamara akira machukuru makurukira kinya kwithira baina arito chukuru nonto batie na mbecha kinya cha kubaiga chukuru eno. You find the principal is praying and counting how many days are remaining so that they go home, because it is stress to have the student in class or pupils in class, and for example you don't have instructional materials. Kumagebe North, Petan Class, Chabari. Wa Chabari hono tukinya muthia nteto cia weru tha mwanya gucokera nkatho no tubugo thwatandite na uni mubanguru witene yo ari gemeni aita na mbere kurumira Weru TV.